Thank you very much. Comrades, before nje ngize ngiqale, ngicela ukucacisa lokho. Kwi-MK Youth League, imdlwembe ngeke siyivumele. Mfana lo uthami uxulu kade ngilapha ukhumalo uxulu wathi lo mfana uthami simxoshile unobhala umxoshile 3 days ago, 3 days noma 4 days ago. Uxoshele one thing. Bafoma i-organization engekho ebizwa nge-student MK Student Movement. Bayifoma sahlala nabe ema-meeting amathathu. Maqabane musana ukufuna izikhundla ngendluzula. Ningathathi umkhuhlane wokukhongolose nize nizowufaka la ngenkani. Lama structures akhona awesikhashana. Ungabuya mhlawumbe usupresident linda kancane. Baqhubeka bona basibeka ngani structure sabo. Sabaxoxa. Masibaxoxa sangabaxoxa ngosuku sathi madoda sinika u48 hours sitsheleni ukuthi indaba kumele ningase-expect sibaleleni. Yindaba kumele singayixoshi kona wonke namacala eseniwenzile. Bangabhala kunalokho babebhala ko WhatsApp. Bebhala nasemafonini. Babhala nencwadi. Wayibeka yena uthi unobhala kaZelonke unobhala jikelele wabantu abasha na ukhubulo phaqala futhi unobhala jikelele. Wahamba leadership. Wekade sivolunteer na egroundini before appoint. Unamabhena eorganization. Akuyena njengoba sikhuluma nje. Lamabhena kade bawafuna futhi ngabe sinamabhena la siyakusiza njengoba usisize kangaka siyibahle hleli phambili. Siwafake lamabhena wana waphetha. Namhlanje wana waphetha. Namhlanje kade bene program yalento yabo le ongayazi ukuthi isitokfela sabo lesabazizamayo. EDUT beba u6 ehamba nopresident wakhe kuna lokho kusigorana komsezana uphindi nje omdala ohambisana la uthi upresident unaye lo uthi unobhala banqaba namabhena abaphethe sabayenza sathi kulungile lo maqabane sebeyasuka futhi bona kade beba u6 lapha eDUT sebezala banqabela amabhena bathi thina siyahlala ibona bona bayulushi ibona iyouth yangempela baba bawu6 lapho siyafika usozozana ngoba ucathi siyahlala emakhaya. So mangabane siyigadileke le nto siyigade ngeqiniso futhi zathi umuntu omdala ubaba oxamanayo wathi for any organization not to see its future you must kill the youth. Once you kill the second layer of leadership, that organization is automatically dead. You are going to inherit MK. In 20 years to come, 30 years, 15 years to come, you will be president SGs of MK. But if you are corrupt to a certain extent of forming an organization just because you are not part of the task team, what kind of a comrade will become me? Izambaneke manibonile maqabanisa sisheshe lingaze lipolisa amanye mazaba. So sigadile le. Ngikhuluma lo mfana nje kade ehlele hotel. Kombe nombala.